Poštovani svima, ja sam Drva Krsija i dobrodošli u drugi dio gdje ćemo pokušati da zadatak koji smo prošli put riješili na jedan način, ovaj put da riješimo na način tako što ćemo utvrditi u kakvom su odnosu, odnosno u kakvom odnosu treba da budu masa prvih i masa drugih bombona da bi dobili treću vrstu bombona koja će da košta 0,96 novčanih jedinica. Dakle, ustanovili smo da treba uzeti određenu masu od prve vrste, pa ćemo reći da je to x od a, plus masa od druge vrste bombone, dakle to bi bilo y od b, i na taj način dobijamo treću vrstu bombona, koja se dobije tako što se saberu masa prve i masa druge, znači x plus y. Znači tu bi bila neka početna jednačina, pa bi imalo da je x od a plus y od b jednako cx plus cy. I standardno, znači x-evi na lijevoj strani, ne x-evi na desnoj, xa, imamo samo ovdje xa, a na desnoj strani imamo cx, što je isto što i xc, znači kad pređe lijevo bit će minus cx ili minus xc, što je isto, je tako? Na desnoj strani imamo cy ili yc, kako god već. A ovo yb kad pređe na desnu stranu bit će minus yb. Ovdje nam je zajedničko x, pa ćemo njega izvući ispred zage, dakle imamo x što množi a minus c. A desno imamo zajedničko y što množi c minus b. Dobro, ajde ovo c malo ljepše napišem. E sad, ako uzmemo da su ova dva broja proizvod spoljašnjih članova proporcije, a ova dva broja proizvod unutrašnjih članova, onda bi mogli postaviti ovakvu proporciju. Dakle, naprema i ovdje imamo naprema. Dakle, spoljašnji članovi. Stavit ćemo da je ovdje x, a ovdje a minus c. A ovo su unutrašnji članovi, pa ćemo staviti ovdje y, a ovdje c minus b. I evo imamo, znači, u kakvoj su razmjeri, odnosno odnosu masa prve vrste i masa druge vrste bombona. Pa bi dobili da je x naprema y c minus b 0,96 minus 0,75 dođe negdje oko 0,21. A minus c 1,25 minus 0,96 dođe 0,29. To možemo da napišemo x prema y je, kad pomnožimo sa 101 i drugi, 21 naprema 29. Znači, možemo zaključiti da je x jednako 21 k, a y bi bilo 29 k. A znamo da je 21 k, evo ovdje nastavljam, plus 29 k jednako 1. Znači,
masa prve vrste i masa druge vrste treba jednu masu od 1 kg. Tako. Pa bi imali da je 50k jednako 1, a samo k bi bilo 1 kroz 50. Što dođe, ako je 1 kroz 5 0,2, 1 kroz 50 je bilo 0,02. Dakle, evo da nastavljamo. X je 21 puta k, znači x dođe 21 puta 0,02. Dođe 0,42 kilograma, odnosno 420 grama, a y je 29 puta 0,02, što opet dođe 0,58 kg, odnosno 580 grama. Eto narode, još jedan put smo uspjeli da riješimo ovaj zadatak, dakle, tako što smo utvrdili u kakvom su odnosu masa prve vrste i masa druge vrste borbona. Do nekog novog tutoriala, puno pozdrava od Vaskrsije. Čujemo se.